Tarapung sarthirong phararong sangpi mirdalin kilingpi kiso gache langji aphan MSC Pobitro rong pi aphan kirap ka chohang. Lumbajong APSLC atumpen pirangki amai kang nipon. Karbilong ria beer takilang rapera doan aphan kardom pajeriklo kardom. Non karbilong ria beer take than ponje bang nilisami Josephine Tisopi. Lasinon beer tang ton benar juponik sene. Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ka parlo tarapong sarthirong phararong amikar Andrew Beachor sangpi mirdalin kilingpi manghu mangrama ki suga cholong ruinian chok tanglo. Alang itum ki duk dera jok inglong pen thoyan ki suga che langji aphanan ta ki sung dokoglo. Lesirong isi tangka chirungsi se ke che langji aphan wanglo. Tarapung a hawar inglong ar lok towar ke hingno thektik ki so dera bang phia phananga char chong pen si wanlo. Inglong ar lok nang sang bom bang bom si dolamara nang palilo. Non ke doa imu ba ka che namlok je aphan ari dengalong tangka avederlo. Lasi kanghon kanjin sopen ki suka che lang iji aphan nang ravek thapusi MSC Pobitro rong pi aphan chuningri. Lapen ning ke mepen kerap jining hang pulote 6026 805 773 along humri ignon. Dolamara pen samsinging lengkar bilong ria birta. Jakhong ni phai krehini Atul Bihari Vajpayee Bhawan Dipu along BJP East Karbi Anglong atumpen patir piponsi BJP mass joining amai paman ponlo. Labangso BJP mass joining amai long abarim head minister Khorsing Ingtiesupo non head jong Korkanti MSC constituency pen MSC Killi kahut Congress pen karjab duna bangphu Sarjeng Ingti lapen kari sangho atumpen BJP along chapa lason si rongpang thirara atum KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke local MSC atum ki sung derahut mate eviction dat pen aphi puthot ke do ke thagadim ki ripithu pen ajok ningching samsi kado ka ve ki do thongkebra phora atum BJP song along ching bedun. Lason si BJP mass joining amai along Congress lapen ke APSLC atum bangpharuhini rakyabatum BJP along chapa ogdun. BJP mass joining amai along aluhiaman pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang KAAC chairman Raju Tiso East Karbi Anglong BJP mai Phudhon Singh Teron MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng Rup Singh Teron Dor Singh Ronghang KAAC MSC ki do an atum chetong gunsi mesen pen mai pachunpon. Tentang MSC Tilekut nili Korkanti Homosti pen Congress candidate koi beje nili cepati dumlo. Sedam nili ada bangke highway de lo sedam nili ni pini dak pilong bangke join bangke nili remdet ajoni pen sikhe bangke kali. Nitum dak district Congress long nitum ketaman kichiun ketaman lam kechok je ketaman niom niti la hai nitum ni ching samse ajoni se nang kidum. Nagaman nitum non chui sam ke nam ta election buta itum Korkanti Mondol Congress Committee ala apran ke dutang abudi tum track record bang mewe ajonya nilitung da district long da damlo ha state long to alam palo je election apran sitame nilitung na nitung da Korkanti Mondol Congress Committee along nitung abudi nang larkin nang ji puri nitung sun nilo sitame thang ta latung addition mane alama important na pimpen ang nitung la pusin nang la deadlock last bang election vote nili tiket long eta phi bangke abodi tumbang la mondola bodi tumbangke kapre kapati dunjo jone nili tumbala su ti do lo so election of asi lahaya jone ningchi subsida dolo lapin kapre kapre ai hinon grassroots level alam pulis thamsida me Congress party lo decision ge khali attack pensin picho ber pen itum grassroots level chuning rialam itum grassroots level chelang leadership tum bhanke alam ta apa im ardida pipe apa lahaya jonis kaji ini cisa se pilih itu Congress party pen COC BJP long gidun ganali kupian nang lining ke thezi gidun ni latan lili teklong bom no je ake hai Tuliram Ronghang sar CM sar alang lida kacari pon mesen peace pen mesen kacari pon development na mesen teklong sini cisam si lili tumbang ke ladang cepo kana nang li bangke apang ex minister asepo iglom dalam sinali Sir Boras tambe BJP long ke bang abjian sama ring do mama derang ekelom no na mat bangke nili hamake sar ex minister Khorsing sar bangke nang do
la bangenon ni tum kana pachini ateng bangke la hello je alang like claim oh 40 years soselo party ka me claim lo pachinon ma kalang like respo tanda nali tu malam pini bangkang si BJP ke jani ini tum la dak Howrah Ghat Sojeng Denta la pengkorkan king itu la tinta homosi bilai 141 Congress worker rang join tu প্রায় 6 জন উপর মন্ডল কংগ্রেস ব্লক কংগ্রেস এবং মানৱকে আদি কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যোগদান হৈছে আৰু লগতে চুৰুপথাৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ নিৰ্দলীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ কেণ্ডিডেট সহায় কৰা তেওঁলোকৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰায় 100 জনকৈ কৰা হৈছে আৰু লগতে যোৱা APSLC দলৰ আছে 35 ঘৰৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰু বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই যোগদানৰ কাৰ্যসূচী গতিকে আপোনালোকে চাওক আমাৰ সেকেন্ড টাৰ্মছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্বিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ লগে লগে 26টা সমষ্টিতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিপুল ভোটত আহিছে তাৰপিছত চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত বেলেগৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে প্ৰায় 2000কৈ অধিক লিডাৰ কৰ্মীয়ে তেখেতসকলক যোগদান কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আমি লৈ থাকিম ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 5000কৈ অধিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যোগদান কৰা হ'ব বেলেগৰ ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ APSLC কংগ্ৰেছ SG CPIML বিলাকত যোগদান কৰা হ'ব আৰু সেইটো আমি অহা আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ 12 জনমান আহিব স্যার আজি কোনোবা লিডাৰে যোগদান কৰিছে নেকি চাৰ্জিং এমপি যোৱাবাৰ বৰকান্তি সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে প্ৰাৰ্থী আছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰসিং তেখেতৰ পুত্ৰ আছে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা ত্যাগ কৰি স্যার 5 কিলো যদি ইলেকশ্যন হৈছিলে লোকসকলে কিবা কাউন্সিলৰ হ'বলৈ কিবা হেৰি দিবনে তেওঁলোকৰ আজি গোটেইখিনি যোগদান কৰিছে যোৱাবাৰ তেওঁলোকে APSLC আছিলে আৰু কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমি তৎকালীন সহায় দিওঁ 1 লাখ টকা আৰু 3-4 মন্দিৰত দিয়া হ'ব আৰু মাটিও কাৰ্বিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে Lumbajong APSLC atumpen Pirangkia Mai kang Nipon. Jakhong ni Pai Krehiniar ni Lumbajong APSLC atumpen Pirangkia Mai Nipon. Labangso Pirangkia Mai long APSLC Lumbajong Mai Phura Janti Mungben kaning Jepon ke Atul Bihari Vajpayee Bhavan Diphua long BJP Mai long APSLC atum BJP long chapa Ogdun puke ahokali. APSLC pen BJP ke chapa Ogdun pu. Labangso alam thepta keni tum toda penile tum kado we birta cheyan lo kado we ladak Lumbajong APS tin nang stami lake nohok APS stami le tum APSLC pen ke pini BJP chepa Ogdun de lapem ro Diphulam ding road kilometer pholong rongpang thirarar tuma phan kethan ka perap tap jok rongpang thiratum ki sungnang pu Johnson teron pen APSLC tuma phan akkoi ki pialam ke ahokali athe ke APSLC tum laposona sai ke claim long le Karbi khe jan ke do dim ke thele le der nangji athe methangalong ripinak pusi Lumbajong APSLC mai Phura Janti Mungpen ningje ponthu rongpang thir bolong rong seng lo amasil ada ke dolong thipji papa APSLC leader sar je kathar pen senglo alang itu matoyan ni dum chuni kedam tang kame Oktober mate priasiklo election notice nang le det name halada nang hongri si nangli tum ladak sarkar along le dolong thipji bulote nangli tum high court si case pidam nang po lalu bulote sik sidum along risra me court pen pidal lo bulote sarkar along risra me nangli tum ingi long thipu la don thong ke pra court nangli tum daksi pather long thipu bonir tum ban misguide nang pilo rong long bangsi la sorting pen nimi tum da kimatha angdang pale thekhe pen ajok akya hai jay gathar pen alang ni jirpo tum kebang pen bangso alam karju pen jok nile tum rong si
Nil tu mamai pu. Akhirnya Suren orang hal penceng lo, orang cicing bayi lo masih High Court case bidang dia lo. Rong pangtir along pen. Ini tu Mr. Johnson Teron BJP. Alang li pen kaning je ke la Johnson Teron BJP. Alang li kaning je ke APSLC tu misguide tu labang soalam the pena posin itum ta manghumang rampen nitum na pusona kisung le phonang lo pu bangela ke nilitum alang nitum han thanga ke heno nitum na puson kidin nunji alam putawe bate nilitum hin pen ke pakla kang tu ngala lo alang nitum 2021 aning kan pen lo alang teman election ji palam setami nilitum halada thekdam long lo court atung judicial court atung ke la rong pang theralong le vek le kenang jipu halatum ke la le kenang jipu takali Karbi Anglong Autonomous Council atung natma long le nang ke pek hada adim la chok bang la rong chukim vek adim along bang sinitum nang jipu pe la sopena joksi ilitum ladak la nitum party president lo JI Kathar stame long le ja kongke Karbi Anglong Autonomous Council long sido kumar phansi pinang ne kado ke Karbi Anglong Autonomous Council long sido lo halang litum hemrit mesen lo biri bitung incuk long lo non bang kalang tom han affection love lo han ke non ahem marit abi pin lapen non Johnson Teron pa bangke lake nilitum APSLC munita kali lagi cuki damtang nilitum la tarik narket initum vote jog lo la so pra last date la election campaign ahut nilitum car bike rally ahut ke pado ahut hala so hota alang like BJP aflek bahar risi dak la petrol pa malong pen BJP tu malong rally gitu si na inek dun hing la lasi lake alang li phani tum personal ning oi e hai seta BJP tum a agenda mate a isua jat avedalo amasi pini bangke alang li tum phan a hemari free lap pen piduk pe melo pisung pe melo amat ingban pli poisa lak sinang pipo aman ang tum phan anak ke dodim nang pek tupu ula heyo amai ke la APSLC phale sorsar chomno utahai po hala CM tuliram rong hang pen forensic be tum hai la APSLC tum phale nang jasse me sorsar na utahai po la si Karbi Anglong arat angkang pia phan nilitum lumbajong constituency hin pen ke pachini ke halo APSLC ke hala dake inut ta dunde lapen APSLC long non ke bang anta kei long ri a sentiment aposi APSLC long ke bang ke ong lapen non bang bom la pen penat hetamen nilitum arjulong lo BJP Congress pen ong dung bang nangge join nun jalam tu nilitum APSLC tumko amma meeting ki bi nonge BJP tum dala anse meeting na bidun lo athe phere dung lo la tu nola poson lasi nola Johnson Teron alang lika fragment na BJP laki APSLC munita kali laso posinang litum Karbi Anglong arara tuman ta manghunang ne lapen elitum ke manghudum ji alama mata awi lapen affection alam mangala halo elitum nilitum arju thulong lo la Karbi Anglong angkan konat nat ma Karbi arong ke du si affection chotji pu bangai tum la APSLC pen gela ke kroi kre High Court pen alam doko aposin itum High Court apan respect nang ji pu alang litum ki pu BJP tum tim Karbi Anglong tum hola ko pililong di sarthe pangchu along li High Court pen hala ke a order do tan lo ante
hala sarthe phangcho ke high court bena order do kop amta upia posi Karbi Anglong Autonomous Council atum EMCM atum people hala dak kedu akechi asotoman eviction sederno labang apran sin nilitu mahin pen nilitu apan lam klar nang pinangji udah thang high court order di kopia posi nang nitum high court apan nitum aman pinangji nitum Karbi Anglong Autonomous Council atum ta palang tum cipulo high court pena order do pulo kopia porinte paragraph 2 sub paragraph 7 kopia posi la high court pena order do kong ta claim tederno la sini litungi puyi bang kelalo eviction ke Karbi arong detle ke claim nang jikali la ke ni tumi hin pen ke kroy krela pen che donunde jong si eviction ji pulote aprang se la sarthe phangcho along lelong ke cherai thip ake che so toman eviction na hala la pen utor bor bila long ke do BGR along lelong ke do prek atum han eviction na hala da di furong so pialong ke do prek aron repen hem na chikim het la reserve along repen thebe tha railway colony be thebe tha ke do prek atum han da eviction ni la heloni tum ahin ben alang ni tum phan ki kudun kang tu mang ke non ilitum da Karbi rong so pilong da arjulong lo di furong so pila pen manja kapre katim long kame eviction ji pule hada kuma tum lo kedu di hala da kuma tum lo Karbi tum sai dei ante hala sarthe phang chu along leke hala da miadi potta do kopi kopia pot high court ben order do kokna kopia pot pini Karbi Anglong Autonomous Council ka chali tum tuliram rong hanga ke hai tum Horen Singh be ke hai tum kopi pot ang tum election hai ke den hala solam plan nang ini tum nang pini nili tum APSL se phala ni tum APSL se det kali Karbi Anglong angkang pi do anara phan pachini da nai la solam thei nili tum lam plan nai lagi la hello la si pini nili tum APSLC pen ke BJP ki dunji ke in nutawe la pen la ke cobai la pen la ke rada phan ke pamang la pen Johnson tero na ke hai phang sta me alang ni phan bang nang ni un an ben BJP atum pulo un an pen la APSLC phan sorsar no je ai ka thara nong jonot wa la kiningje du ko posi alang ni kiningje ta hai asila ke Karbi Anglong angkat piratu mangunang ni ahalo Lapen Johnson teron APSLC pensi BJP long chapa okdun puke chobayalam atheke Johnson teron ke afrang penta BJP munit dipu along APSLC atum rally gida mahuta alang like BJP flag otan si nanglang dun bingabang phulo laso APSLC pen ke chapa okdun put pacho bai pusi APSLC lumbajong mai phura jenti mongpen ningje pon a membership primary membership on da we lagi oh kupulo ke dopo parmisila tarik drop di ini tum tarik nar cap ke vote ke jo lo ke di ho tarik nar cap arni amasi BJP tum da rally ke doge mati bike rally amala na tum ka munit ong e o mat APSLC tum ong thu pik la sorni ni tum lumbajong constituency long di nang li tuman media tuman nang thek long lo amahala tum bang hadi kathera amala petrol pump long benanta bar hai herek lo hala so hunan na la Johnson teron ke halada abai long BJP a black bah rich second tasi hada sna ing nek don hingla la puye la si kupusi APSLC munit jila mati halale la hello kasi bita tuliram rong hanga tu la pen BJP a vokar satun siket to ya lam lagi pen nili metha mada president lo pen ada finance secretary dolo vice president atum dolo la pen ili tumlong ang chitong do kidam tang ada dhonsuri long pen Pine Birta Pansing ton paniklo domi thakme kardom